Пайgambarыбыз алейхиссалам айтты, егер bir kişinin meşitke barıştı adat kılıp alganını körsöңөр, fashhadu lahu bil iman. Anın imanı bar ekeniga ser göl götkülö dedi. Emi qarang, bu yerden bir ayta turgan nerse, eger bir adam daim meşitke kelişti adat kılıp algan bolsa, al adamga iman alıp kelip jatat tugandar. Eger bir jakşı soğuştu kim kıldırıp atat, iman kıldırıp atat. Namazды kim okutup atat, iman okutup atat. Meşitke emne alıp kelip atat, iman alıp kelip atat eken de, oşol iman bizdi jakşı işleri kılganga bizge iman kıldırat eken. Oşonda men aytayın, emne deyim? Janakında 470 deybizbi, 570 deybi, al minip жүргөн машинеңиз сизди жума намазга бар дебейт. Сиздин сейфте турган акчаларыңыз жумага бар дебейт. Ошондон урматтуу туугандар, ыйман алып келет экен мешитке. А сиздин акчаңыз, иштетип минип жүргөн ушундай кымбат баалуу машинеңиз, 2 кабаттуу асабияңыз жумага бар деп айтпайт экен. Эмне кылат? Алар жумага бар дебейт, эме? Ошол ыйман алып келет экен. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандарым, барыбызды Алла субханала ва таала ушул мешитке барып адат кылып ала турган инсандардын катарына Кудай таалам кошкон болсун.